megalayapost.news. Kadorbar sinong umling kadan hinin kejanmian kalaplino ya kesing oat kabalas na haru surokba kabanpen kan mawi kinonglet nongwan baga jingwan long beri ukhun jong belai Jesu Kris kelajan harangkat kejingpun kere eru ya kilai kiban pen syai bat pen pernah ya kate kejaka ya kate kesing oat lawan ban pleno do ba Meryl Bon CM MLA kanong po haga jing don lang ba NS makdo rong ba sinong kidikot kadorbar sinong sang samla kinong ilam niam na kibalang bapher lembat kilong kimilong kapa bat ki hebret kibarin haga te kejanmian na kalyang kadorbar sinong umling kadan kalayor uban rakhile kman lupai kejingwan long beri Jesu Kris shanisha sla pertai lani rakhile kman ya ka Christmas da kajing shimenta hakban ot yauke harangkat bat ki surjing ruai habakran hakate janmien uba Meryl Bon CM kum kong san la kajing ro ikino ilam shnong ki balala ban penipu ipieng ke shnong gatau da ka babu ya kashing o harangkat bat ki lain ki bala pen internet ya kate kejaka uba Meryl Bon CM ula ongru kani kajing pun kre kajing shna ki ba internet kilong kijing rakhe ki ba shabar lani ki ba kenjado ringim dei pat ban klan ban rakhe kani ka Christmas da ka bapun kre ru ya kamen CM ka balong ka temple ka bakhut ula shim ru kabu ban ai khublai Christmas persnem thamai sabaro ki pai ba kari boim par haga jalahe baro ko weda ka bawla ai ka jingkar khu kerdo baka Christmas persnem thamai kin long shisha ki jingkar khu ya baro ki long yeng long sem mar nginang la ban ki soprang habaro ki liang jong ka jingim ka galong tang ka adawan Christmas daw ka benta jong one usnem ar hajar ar potan kapon Christmas na jong ar hajar ar potan kalau pun mereka ni, buat seperti na doa foto doakan. Benda diberi hidup berkat. Benda anjali Christmas masuk enam. Kajing berkat kalong banjali. Neuka nama tani kalong kapur kababukan. Kapur kejiyati, kapur kejiyat kemen. Kapur kabat pelong kapur kaba nama kalau kane kalong kapur sisi kaba bujakam sitin sistem lek kumno penpun kini barok ke bangile kini kita ki bapau habar kala bande mangin saot yo kik mangin bam kala bande ke jingbu yo ki lights kala bande ke jing thit ki jan ki watmai ki khun kala bande bagi shet yo kik kala bande ye kino ki bagi persang bande hagapor Christmas kini ki kidak ki bapau sabar de bakong san galong bahagane ke Christmas ka bangin rakhi man kasnem ngikwa baga jing rakhe Christmas kalong simet haga donut ke jungi ka balong ke temple ka bakordor tam haga jing im ke jungi bangin id ya upara marjan kumbangi id yelade kajing rakhe Christmas kajing syakri markelian ujisu uhikai ni hagjing ya lenti kajung kaman sim jo kajing yaisha kaman sim jo kajing snourit kaman sim jo kajing len lade kidi ai kilai teli ki benta ki bakong santam hagjing ya lenti kajung baru hikai ni haga bangin le bangin bot renti ya ke bakum kita di singlong kalau ka bae hagjing long briu kajungi kajing yaisha ar gede ka baham iyo bodom riang kajing snourit ka baham iyo briu boleh bo penhe ilade bo menang ban penrit ilade bar kajing len lade ka ya ki babun bangin du ilade ngin ai ya ki wei ai ngendu manga ai ke madio aswa ki wei kadi ke kam ga baham juat hag jeng long briu ke joni bro lai teli kini ke jeng long denre jisu hikai kajing yaisha kajing snouret kajing len lade bat kani ke Christmas man kasnem ga mengira ke amdai bangile kemen tang haswa Christmas telan haga sni Christmas ka temple haga donut jumi simet ini gelai teli gijing long ke pengidan kidai ban long haga jingim gijingi ke paman la kasni megalayapost.news.